Ka First International Universal Expo ne ka yaw yadaya thit ka wada penman hamadan tempang yaw musyang Jowai ka wada sedang ha ka arpawitri uniu benai. Ne gesngi ne liang ubi khongla o wada ya krek lang wa wanra ya gani ka yaw ha Jowai da pentibu wa kamaman katte ki tiar Dapoi lutki hawaro ki dukan ne ki stall wai ki paj ba le da ya chlong ba ki ulipai lithit ya ki jai tiar wa pher kat kami kwa yusuk yongki. Ki tiar wa ki paj ba ye ki uyo to na do ki chuki ki palong ki that ki sula ki chu ki siang ki bam ki jai tiar bo pen miat dor hyung na jrong ki tiar le ki khna hadu ki tiar khemdo ki tiar le exercise wa kiwi do ngule wa hepor wa wai ya ka dang duna bhagi tiar tang wa kat te wan Dapoi lutki wa kentup ya ki wa na kari torki. Hagani ga yaw da emle ka thau le ki nei benta ki khna iwa da pen chong chit pen ka it bahaya ki. Kam upen kan mo wa gani ka yaw ukut ko hadu kan rutrik unai chipau. मैजिक करेगा ऐसा कलर चेंज एनी पेपर तो कलर चेंज होगा और इसको पेपर में रखेगा ऐसा कलर चेंज एनी पेपर बॉक्स आएगा ये भी आएगा देखो ओपन करेंगे फर्स्ट बैट के लिए यूज कर सकते हैं रिक्लाइनर टीवी देखने के लिए स्टडी टेबल के लिए यूज कर सकते हैं हम फोल्ड करेंगे लोहा Kini kita ke back massage ke bawah Presiden Jepang kini kemat ke Pak Jokowi soalnya kemudian orang yang kemat Jokowi pengungkap kini hilang ha kali kunjung buat kita berlas kini jaga ha Facebook kini betul kami kemat ke bawah Jokowi dan sebab Presiden Jepang kalau jadi orang terapi asin license itu sudah kita ini pengungkap